Yego wahageze kuri Doris Empire. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umugabo ikirangirire Generale Pacifique Ntawunguka yasimbuye Generale Mudacumura ku buyobozi bwa FDLR-FOCA. Ni Generale Pacifique Ntawunguka uzwi ku mazina nka Omega Nzeri na Israel niwe wagizwe umuyobozi w'agateganyo ku buyobozi bw'umutwe w'igisirikare cya FDLR. General Major Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega ni amakuru yamenyekanye ku ya 20 Nzeri w'ibihumbi 2019 nyuma y'urupfu rwa Lieutenant General Sylvestre Mudacumura warashwe n'ingabo za Congo FARDC ku wa 17 Nzeri ibihumbi 2019. Yarashwe asanzwe mu birindiro bye ahitwa Makomalehe muri Rucuru. General Major Pacifique Ntawunguka niwe wari umugaba w'ingabo Etat Major wa FDLR, akaba yaratoranyije n'abandi basirikare bakuru kugira ngo abe ari we uyobora by'agateganyo igisirikare cy'uyu mutwe ubu uri mu bibazo bitoroshye. General Major Pacifique Ntawunguka wavutse mu 1964 yarushwaga imyaka 10 na Lieutenant General Mudacumura. Avuka Ikageshi muri Gasebeya mu cyahoze ari komini Gaseke, aho azwi ku izina rya Murefu. General Major Pacifique Ntawunguka aka Omega yize amashuri abanza ahitwa Mbandari, akomereza mu Rwankeri mu cyari komini Nkuri, aho yavuye akomereza muri Kristo wa mu karere ka Nyanza, aho yarangije yinjira mu ishuri rya gisirikare SM icyiciro cya 25 kuri leta ya Habyarimana, ndetse akaba yarize ibyo gutwara indege. Avugwa mu bayobozi ba batayo 94 yarwanye n'ingabo za RPA mu Mutara ahazwi nka komini Muvumba, agatsindwa akerekeza i Kigali muri Gicurasi w'igihumbi 1994. Yakomerekeye mu mirwano ajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, aho yavuye ahungira mu nkambi ya Katale inyuma y'ibirunga. Mu gihe cy'umutwe wa ALR yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Bertare muri komini Satinki, Gakenke na Ramba, ariko nyuma yo gutsindwa asubira muri Congo. Igitabo Leadership of Rwandese Armed Group in DRC kivuga ko azwi nk'umuntu utava ku izima. Ibi bikaba intandaro ituma tumvikana n'umuyobozi wari uwe Lieutenant General Mudacumura. Yabaye umuyobozi w'igisirikare cya FDLR mu bice bya Rucuru na Masisi, ndetse akajya asuzugura ibyemezo bya Mudacumura. Yari umwe mu barwanyi ba FDLR bifuzaga impinduka mu gisirikare, binubira ko bayoborwa n'abasaza n'abanyabwoba. General Kabarebe mu 2016 yatangaje ko ingabo z'u Rwanda nawe ubwe bavuganaga n'abarwanyi bari mu mashyamba bafite imigambi mibi ku Rwanda, babumvisha gutaha, kandi mu bo yashishikarije gutaha harimo na Ntawunguka Pacifique udakozwa ibyo gutaha. General Kabarebe ati njyewe ubwanjye naramwihamagariye nti Pacifique ko wize
uri umupilote wigiye mu Bufaransa, ntabwo uri injiji. Ayo mashyamba ya Kongo urimo imyaka 20 n'ingahe, nugeraho ugashishoza ibyo urimo n'intambara yarananiranye, ntabwo uzayitsinda. Ntugeraho ukibwira, undi nawe ati mon general, reka nkubwire ikintu kimwe, ngiwe kugaruka mu Rwanda nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'uyu n'umwe uri muri icyo gihugu. Niba hari ikindi washakaga kongeraho kumbwira, ikiganiro tukirekere ahangaha. Omega ucumbagira kubera ibikomere yavanye mu Rwanda, yageze muri Kongo ayobora Sonoki, yashinze itsinda ry'abakristu riyoborwa n'uwitwa Muzimangane, ariko riza kwamaganwa na Lieutenant General Mudacumura. Yahoze ari nimero 4 mu gisirikare cya Fidel Foka, ariko ubu niwe ugezweho kukiyobora nyuma y'uko abamubanjirije bagiye batakaza ubuzima, barimo Lieutenant General Sylvestre Mudacumura, Brigadier General Stanislas Nzeyimana wari uzwi nka Bigaruka, waburiwe irengero yagiye muri Tanzania, hamwe na Brigadier General Leodomir Mugaragu uzwi nka Leo Manzi, warasiwe mu birindiro bye. Icyakora afite abandi barwanyi bamukirikiye batagiye muri SNL ya Iratega Wilson witandukanyije na Foka, barimo Colonel Donati Habimana, Colonel Bonaventure Bunane, ndetse na Colonel Cyprien uzaba akiriho, Colonel Lucien Nzabamwita uzwi nka Kaluma, Andre wagize uruhare mu guhungabanya umutekano mu Rwanda muri 2012, hamwe na Colonel Vedaste, ndetse na Colonel Jean Damascene Rutiganda uzwi nka Mazizi, wayoboraga komini Murama. Uyu ni Colonel Omega General. Uyu General Omega mu minsi ishize byavuzwe cyane ko yitabye Imana arashwe n'igisirikare cy'umutwe wa M23, ariko sibyo. Kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2025, General Omega n'abandi bambari be abasirikare bafatanywe mpiri ku rugamba. General Omega arashyikirizwa u Rwanda n'ingabo za M23. Ni inkuru twakuye mu mirongo y'imbere y'urugamba. General Omega wirahiye akavuga ko azagera mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukirimo. Ese mama, nta mututsi koko waba ukiri mu Rwanda? General Omega, welcome back. General Omega wasize abana bariga, bandi bagiye i Burayi. General Omega ugiye kuza utari mu maboko yawe. Iyi ni Doris Empire. Nawe utarakora subscribe, twagushishikariza gukora subscribe, tukajya tubana mu makuru acukumbuye, amakuru y'ubwenge ndetse n'aya tekinoloji. Subscribe, like, share na comment, nibyo tugusaba. Uyu yari Christianus Kabengera wabagezagaho amakuru avuguruye ya Colonel Ntahunguka Pacifique aka Omega, ushikirijwe u Rwanda na M23. Ciao ciao, merci beaucoup.